Една чаша. Една чаша. Чаша ends on a. So a usually is the feminine. Една чаша is feminine. Имам една чаша. Книга. Една книга. Имам една книга. Feminine. А. Книга. Сега имам две книги. Две книги. Книги. So now I have two feminine ends with e. Една книга. Две книги. Masculine. Молив. Два молива. Три молива. Четири молива. Пет молива. Аз имам пет молива. Един маркер. Един masculine. Marker. When it ends on a consonant, it's usually a masculine. Един маркер. One. Два маркера. Два маркера. Masculine. Три маркера. Четири маркера.